kunduko eshongejo neshonga nunje munonga corporate habo bibanda nakikushara nanka yetu pana unoreba hari promotion age hinengere yero ati koro kwemera wajeti nanko utakakosa content yanje nanka utakakosa content yanje kind already panao obwa hati tine twashire omukomedi eje mbwenu kugira ngo ati ka comedy yagira revo yensi yona hati ngamuzanka ba Mr Bean ba Chaplin ba habo bimka ka complaininga ba Mr Ibaka yati content yanje tinchigenda aro buri muntu wena bibaza kujipuringa ninga aramushongozo bakari yakajya tubukesha mu cyanje wakutira radio ne kucishashura so ukuke umuntu nacurikiza kongate shazi na emera kajya tinchenda comedy yanje yone za no munanka yona mutanshashwire mu library nuyesigarana yarangana wako wachiteza kuba nati nayi nebirunjo miso byakwa plan yakwa njo yatwihiro mwanya gumu akatugita nabo twantuta ntuta hamwe ntugenda hamwe muvugo mu motoka yanje musigana hamwe isi wabo nanye kwato mana ngariko wanje Ankole Media TV twakwakira webale kutukunda mazima otebwa kutusubscribinga mazina ndi Joana na atayayisaba comedian ndeka batwakure nabakira amazina kabalizo Mr Life Kabaka comedian okay amazina ganye no banyeta MC Mashweko Orienzarwa yankai nyoni zarwa kazo ko mungana mbona hano zarwa kazo mente zarwa kuma wanonkira umengora umukuru wanje wowe twantwingana nobora umurumunanje wabora umuto umengora umuto wanje kandi wanonkira munonga nobonsiri okay iwe no zarwa nka Mr Life nanye baiza woni zarwa har kazo aho murukano naho kano naho niyo gombora yitu kazo cyuruhura ikata bakagisarara cyuruhura ndi mwine bebuza mbwendo mutano wabebuza haza tata wanje akari doctor wirobwe aya kana aragwa akari doctor bemba ma doctor bebuza aho murukanda gajyaho mbenyo ndiyo mutabani doctor we byamatungo doctor wabantu ninga doctor doctor wabantu kawashemere so dora turacyangisha sana uyagoishe ajya gushaka doctor atunarinya buza ishe kuyaba doctor uko mukura kwe okana urarkwenda ngo abeje okay Mr Life kanosha mwena ni muruga chiruhura kazo chiruhura tekwe mukabugana muta iwe na Mashweko nyokizo mhaso yanje kiza ndiyo muswago yanje niza nayisanga murimba ngabayiza nkana kurira murimba room kana kurire mbara nasomira murimba konka umubwire nkanzo mucyaro nturayo kare hona kani pa balance nga ndukuturayo konka kanaize tukusome byanje inakomereve inakomero nazo mucyaro najya nta terekanga ariko mutawone nabensomire niza nagarka mbara natanka kutema haso yenyini hati nabendiyo muri yecho ndiyo industry je iturumeje yindumeje yenyini nafuni munywano wanje akaja twa bwana life kombe aza baiza ono babitu arebite kutangaza na byo kwaso wahiguru kani zana comedy baiza kani zana comedy kinizire amani zana comedy mpora ati munywano wanje ogo no yarebe comedy zanje akaja twonga life no mejoro agaranga nyo mucyaro da fera konga ngata mayicaro ciyabe ruma kana turo wabo akana bera side za hoima nkayantere soma kajya life nienda nje tsana ya comedy nuko kwiza twaje kucondoza nawe yasanga naraga kazo ati kumanya rangano wakaba yabashitererze yenje arangano wakaba kiteza kuba nati nayi nebirunjo miso byakwa plan yakwa njo yatwihiro mwanya gumu akatugita nabo twantuta ntuta hamwe ntugenda hamwe muvugo mu motoka yanje musigana hamwe isi wabo nanye kwato mana ngariko wanje okay Mr Mashweko comedy nanimanya ni murugo mu mwanya ni gwo gumwe because mwatugira ni muruga akazo kugana ninteka nti mukebugana kazo mukuza kujoininga industry koko kugira story yeye atanyawe nyo kunarije kuza kujya ngo meeting life by the way nyo story yanje ku rugo mu cyaro yakegumere munonga kuza ku rugo mu cyaro nka obwire bwe nkane nchishoma nagambira umuzire namya nti ninyetaga sente zira nyongere ayishomero yajata atoyo omwako gureka twe twemerezemo tunuza kumura katambe ndejo kare akijatunga mebuzubu ya rwara
yajya tunoza kufumbura katamendejo nekereza kunarize kwikereza ngukuru kuvumanya byo kurwara no kurwaza tamu kuyagire kwika nabo stiru nareba nke byo kungarisha marare nko takibirumu konka nyobwiro bankana be ninkunda munonga ebintu nkebe byo kuzana namakanisa nkaho nkanzaho no kukura mushomeri yanje kakwanda stabone kandi by the way kutandikira primary nyonka kwa ndio muntu wajyu kushanga ndwe primary kanyi no mwana bakumweta guma tukatu stabone ishomeri nabandizeho shomeri yona kuna je onkarga ndio nkomo ngire mpifo naza ishomeri rinde kuna je ishomeri nabone mwana akanwa mweta dani arondesha akanwa mweta iguru naho twacankara nsishomero nito tukatira hurabana nabe cyamushanze tubarumba yetu barakora turi mu cyakana twaragaho nazo mu secondary nisha nabone umwana bamweta Kenesi naho nakora nawe so tukakora ndio bakuna be ndio mu cyaro bwirowe kandi nkunda na munonga kankira kuna ka program zo buhangwa ushanga ka program ezizaba mukombozi hari umushijari ya radio 5 uko ushanga ntakuzirigaho ushanga eje mizano eje yaba mushane yabahe shanga ritukura ntireba zikakashamwe nakataha ukakika no mukabakenda no kubingayo habo kurara nureba kashesho kacererwa kwimuka so kuna harize no nabe nimpromana nje ati kwimuko ariyo groupe z'abantu abakona bazana hariyo ki atoko waza yetu ngoko ati no basafutandikirayo nijana rwo mukanazo nagambira mze namye ati nyowe tunyine no kuntungira musente ndiyo nenzo kwima kuza kugira ebinaza kushomayo konkanyo plan yanje kiriyo kugira ngo nakwirwa nkoko nkabona yo group kugira ngo nimba narugumuka ntandikire yo nzana nijana naza ho imokwe nagumayo so kunabire mpikireyo kine group yabire riyo kunka nashanga keriya nce yawo beryo bokwe abokuzanda umukanisa bakeza kurundanisa mwene karaba kuzanda kibo bageza kuzanda bakeza kuzanda kibo bazi kwata hari ibyo kore mzano wajya hati batakugura ijo yeshongora cyeshongora cya Mariamu manya hati batakugura hati ijo abari wahiguma no hubo mukono bantu beshongora mwene kore mzane je bakeza bakazubagana kandi nyoti cyo nabe ninde mukandi nyende kinte cyangu so ataho no na yashiftinye kajanta nkahirwa nkabona umushija mamweta Deusi akatandika group yo kuzana akaine ndijo bakumweta Bright ya kunizire na kawukari yashazo mwabazaho nashanga bakabine group yabo bari bazana najya tunanyakaniye ndakuzana ngo ndakuzana ngo ngone no bibasa hati hakaroho party bakabari abantu bashatu bakuzana okeri nka party hati omuyaragaho hagire kuba mweta yaragaho atwe kuyarigireho bagira ngo mbenu ngwatishikanduri yakayaragaho nguzana ho kace turebe okuwa bari wa muzanda ho yenta mbunyambe inkari zana ho kace nkari shaka cyamwanye go muzandeho wafunira ho kace hati ako ka chance ako akanu asa kumbingiraho ninga go batanyakire chance yanjye fera konga ka chance akakubampire nkakakozesa nakakozesa je kunaherize kuzana anti bakakanu bambuza ngo washashwire titinka shashwire ngo nobora batakashashwire jo gume no zana no practicing neja natandikira aho twa practicing ubwo twa practicing urwa kabire urwa kashatu urwa mukaga na sandi twazana twashoza umuzano go kutisha twarunda sente twashoza umuzano go kubanza twaheza go umuzano kandi nzana nkarteshengereza twaguzana gwaho hano bagweta rukundo yamazuma groupe je bageta band film stars tija twazana anko ubutuzana nanka Bright ogwe akaba ari umunywano wa DM Swaga na kari munywano w'umunonga rwari kumpromoting ari gukora buri kimwe kandi cyo n'ibintu kunumbara n'we tuganira nawe nije namushabe namba ya DM Swaga twagomba tuganira sumumpora nashanga atari umuntu mbi so kuri wahereza aho nizire tukuza kushutinga go no muzano gwa kabiri magwetembera yense hati yejayo twagoma tukuzana njya ubundi nawe no kuyanira akayati nabasakuzana ubwo kandi nkwata kabari kwata comedy konga ngakwa katwatsa esu naka yangiye kubanza ninyushika performance yangiye kubanza akaromana kanwa mweta Bright aza atariye n'umnywano wanje karometa Bright so Bright ogwe akayire mbaga y'abanyankore konka bakanu bashwerwa umushakana ashwerumba ganda so bakabejera acucwe ajize kwansura hati na Bright no yabera MC namushaba najya tubona amazima ko umwana wanje ona amazima tonyamba amazima naye ka performing aho atukarahereza kuyaje tukari atikineshonga ati ukuri no mangwene joka yawe tumusa kwije performing amyante atukare mwe no wanyamba hati ko narigiraho naje na mana itereze kirecho natereza nje jokes zanje nisha
okuza kwija enjura yagwa izoberyo yagwa hata customer kakuriya nore umuntu nabashitama hagati y'ikidare kine kinde kuriya n'ikinde ati kwiyabira abashitami atacitama kuri njanye merera kakuri kugira ngo tureba nubundi kandi banyeta ndeba ari kureba kakuri ngaraka tamburanye torora zakakuriya nshikakuri atahinduka justama kunu atigaraka kuri naragahona nguvunda kanyeta naragahona rona byarema nisha nayemerera je narabombantu nisha nayemerera je mishoga kidara ngo jire kugamba nagumanyemerera ho batendinga kishani ari kwishika ngasheka yabere riraza kwigura hariho niwo kiriyo ngo hariho niwo kiriyo namyante atori ready nde ready ate tikari atoguka atkara atebari abari ko bararjeho niwo rakora ati tindagiye no kuya ngo nyerenka kure nyuma kuko umuntu yerenye mukajya tatinyita kagomanyemerere bati tegeze ngo agiye nguzaho nazaho kunagireho na performinga obomanya bukupaza performinga nganye nakasimu kanje ka aitero obo buke bw'amapesho buke yono shoto no manyo buhango akace kwingana kati nuko nabere nyine ati nakahereza mwana ngo kwate video ngo nga ejo video nabona kana ajibikise brighter kwa ni computer bwe najibitsa ngo kwaje kwindo windows nakingebyo yabura ngachikansha kantani ngenda kantukanye ati kunagihira yes ati kunagihira hariya kunatira abantu necyaro cyona kare bakabana bandeba ntubireyo kunka batarakomanya gikindi barakomanga bakora bamwe abantu bakora muzano bajya ki kunka kacaro henyene babataka kirebere so kuna performing buriyo makatina buriyo maje ukumana heja hakarma bakazi babaganda ata bakazi babaganda bakariye kampara bacha mukire ati twatana ikintu zana bateka makeshonguru beja bejere kuzina bambe nakukwatira aboshe wabaragira ko bwere twazina ninjya kandi bajya ngo neza ko kutina nyereyo hata nanye muri umutima gumana ngenda kubereka ngo nanye mpamire twazina bampe sente baheza babigambira emse gumana so talented mamu kwata mukono gumana talented so akunarigiraho tinda byamere aka video katandikiraho wabari yambaga buyo mukagenda ninkamwereka mbino kashare reba na kandi warakasimu kashare ngakari gaguma ninyereka no wakari akatatu yama ati no wakwatambuza nyije stamaka hakwawe yantu muri yangu tiriyo ntamagara no maronje tembaga yana kabitu nayo no shebonire ngo birebone tubazamanya performing rira okahinduka ni wabiye kagambiriza wayo koreka ngo ekabonera cyaro cyo kikajimanya abwanje abo kwaniye nabyo ningama buyo muno tamburize bijya abantu bayishongora ba performing atomo wabire wacyurireho ni hurumo yambaza ati bishikamburire ngo niwo birero bibira ndoreba re kandi mwereka omoreka so kunarigiraho ije video naje bika nije hata abantu bande banatanaka performing ngo magenye so tagumizamu hata muzano no twanza kuzanda muzano wa kabiri yema kejayo akeja nago team pango wakaine sumani aine sky nana aine Mr. Ifogu aine Beazini so bene na streaki beja kwato muzano tagumaho kumwe twashutinga muzano nimbasa ninza kweja kufitere simati atimpa makiri ure umuntu notakumanya ubundi umuntu nasa kuyatereka amazi ndebe umuntu uko kwari ningashimazi ndebeki ya kunabende aho hantere sumajati so atunobasa kwija tukakora mente ukora ati tike tukinisho ngamazuma nimbasa ninyije atikari ataturu akanga ati oije standi tukore kumwe watandika kuzana ko natandikiraho nija nakaha nango wabandize kunyakira mu kibuga wanyira motoka ndugurga kuriya kunizire ntanarga mbasi pakandi na teresimo wabandize kunyakira karsumani no waheriza kesha kanyakira kambuga nakayatete offices zinkashatu ziriyo kwishati gende tukagenda tukazaho office twashyireho hati kanyencha kare ndema kayatati atrife abuwire life wakaye akanazana arikuzana NKORE MEDIA kujya bakabine kamera bineki hati yajati hati ubunizire kwatagana nawe mwena mwegite mutandike muzane kumwe mbweno nikwe mu bugana no twabugene tutyo ati nka life katandikira aho life akanamanya akakurira no murano boko murano rango akurira ni sitebo
norabate amani noramani je na umuntu koko kuri yo mutawuno inantu njya horo kurya aza wazo mu comedy mno amani ureba kuri yo mutawuno nagenje mbona ina mana ne chifani okay atkamba tamuge ina muko kutana katikazana imanya irafakana ajimanya tikijya ngo tuzo tena kukuzandaha abana hamanya tujya ngwaha na hati stiru nemyanya na manya mingi tuzayo tuzana tuzokutuzana twatandikiraho no tabentu je konga twabanza kuzana ikintu karen koko kubimanya ibintu byabanza byahayangamu zana ikintu tutafuta kandi sta YouTube bwiro buhonka hati twarize no tabentu je tukahindram diye makajatire katutandike tuteko na TikTok tukahindram no mu character bwiro butkanzana character je ndijo aza warauka wantanga yo misho kambaze kamba nine chikwenda garuka kubuza challenges nebindi kambanze akazindaro nkagarurize Mr Life no hawo kureba mu comedy industry ya Western wo kurebuka mwegomba ningashi who inspires you ninga no ha akuretire wayegumba kuba comedian ati nyo gama zima kuya chigama ko kuna kuriromu tukaba tureba films nkancha kundo bwana bo Nigeria babo bembeta bwa poroga popo akinan popo ntaka manye una Western ambassadors za comedy nanga ntaka manye ngo mu Uganda Abazani mzano na Mr Ibu no wa hatu no wa numazi atukurga kanyo kandi nkunda kureba bwa nobwe ati izo warumwe kare kintu cyanzo musagama cyago musagama no kureba muzeyi wanje kunzara tumakastakaganira bwa mutakuseka ona gana mukuseka owitu no comedy kutanchana muzeyi kutanchara amurumina wanje kuzara nyowe nabi kuzarwa nabona no comedy no na baizo inza kwa nabateka na kamera mwabare no kubareba miso je tkunkeje no comedy takaje kuseka family ndeya family comedy no bakwa aha hati kugira nkani kunde imizano kujizana comedy keta kajiro konkaba kabazano buzano bukusemeza bwa akina popo hati kirahereze niza nazo mucyawo tukatumire hakuja nkani ndeba araba Nigeria hati njya tukonka nanye kaenda kutanga kuzana imizano yisuke kandi yo myaka 13 konka kintu kacanta iro musaga tatu muntu yanda kuzana imizano nakora yisuke to innocent aba Nigeria to kubamanya mu Uganda atabambaza imizano aba Nigeria to kubamanya ati china tokazayo ati china kozire nkampi kiracha runti muzeyi wanje inegari ye yaho ati njya hati nakubasa kuzana imizano buri makandeba ati nakwata naye nanzane cyurico cyenyine nakwate gari ya muzeyi najya ati bisubara kambavuke gari baketera hansi imizano yawe kabona nyo nakwate gahaga barakasu akwita rakasumuka ringwa munonga nkemera kuri akabungo nare kora breach ngudiyo ni zaro muza aza nyo unayezane muzanyo kazane cyurico cyenyine nare kora breach kagare kajane boroga ngwa najya kakirishiraga nateri bare egari yimuka no makagari kaka wauza kateri bare ntaguru kadiru kanga nasuma ayikabenka hende nanga kanyambe ikabenka hende nakasuma najya ntinye nanyetere nkahasi nkangagitwara kimwe mu rusaka nguvu ngaterasi ubabona no kunda comedy bukunda ayi comedy aho keta kajiro konga nyo ngakireba no kuzana emizano konga to kuzana emizano nawe inayize kachima no comedy na inakurira wao ati nayitera hansa ni mucyaranga kanyamba ni mkoje neze kwimka hansa ati narunda nabana cyaraho ntati tubasazana emizano ozika twine kamera esumeza utakizaga haza myaka 13 nanga 11 esumutaka boge byo tine cyo tubasazana emizano narunda nabana twatanga kwenda kuzana emizano abicyabo mba batakumira kaba kambanye sikaje nkuriyo mu town bamangu yite bitawo nawo mbamba kutina wagambe kigamo mbikamba gonda ngo no wambara nanka twaza practice nanyo uzika nkanta kabiyeje byo kutraining abana toreka ngo turiyo ntizana orgahari yecho njya tukuzana emizano kwa kwantega nsakantine sene hati kantana kenye songoro nyonganje yaninye songa nani za izwa yaninye songa cye songoro yaninye songa nyonganje yaninye songa akwa cyo yo kota kamera uko bazo teki cyangwa kwa teki ati nyowe kanye ku muntu ifamily yite te kugira ngo neganye kintu ifamily yite yo ne ekintu nowe kubeta kucibasa
regere yatandike komisi tukugaya kugira ngo te kukibasa kureka talent zona zikaza kurumu no basa kweshongora no basa no kuza talent zona zikaba zindu muzona twaherze nagum zamninkura mpora aho niza nanko kuyana kigamba imisawa yisomera kandi stable nkama kinabe nakikanko P6 ndikuza kuzo P7 bantu ari umucyaro naza kusomera umucyaro kini kirento umucyara buri mwana wena wisomereriyo n'abasaba kwana manka wirobwe kosa nko mwana ari nko P7 ariyo myaka 23 n'abasaba kurabona bakangerundano bona bakakora kinabenye kandi n'intambaye nabentambura munti ukore no bouncer ukore kaja ni bounce akwa kandi muri sleb no janga ati straight ati no janga ati ile Mashweko nakamanya ati kinabenta n'abasiza bakora ukore bataka buri omwari ku bounce bora bataka futambura kanje aho ugo musigaza rije baro nazimba akwa kareta challenge acharo nikereko bwire bwo kurwabera inko kubibo kado bibabona atubona cyaro bona batanga kugenda bakora tenga atakarona ba master bakirinka ubusigasigaza aba master baguma bantina bare ni tambranti na baina kutambura bukacho ate echira chabiro kinabe tambura munti azanga kinabe mpikanka kona ye nani uzafuta nko mukerasi nkansara wonti kachi atabana bingi baina ngubanko penje inabe ntambura kanyo nkanchukora nkwato musa mbawusinga nyimusa munti ntama kisanka yafuta manke kisika nsara wonti kachi atabana bantorezana bakabatemere bisika bwanyo batemerente babwanyo atabikibona ba primary nkano mawori nkao ubikibona bwamufutero bona bukani bwirukangiri bona bwanterora ino bona bwankura tanabica bakora isike mansinga myaka atabasigazi bona bakura bona bikibona abatano mebye isomero bukusanga ubusigazi mbukundangana ati ba master bayebuza ogomana ko sambazi onka just kujya ngo talent kabendu muhendum ati sankasa ya debate no ma debate aho kweze kafutegansa ngando neje inachukoramo kubeba manyangu hati Mr. Owirowe nkan banyita izina life katanga kala kwanka banza na rondizi na koseria atawo aisomero na ubamburuze ngomba kweto tunagamba amazina ganje genyine genzarwa na yeta life na bagamba life izina life inari hireryo arabantu abeba ronka serebo wiro abanda bo kureba just abatu bamanye twakora ko mani tukuzira ba akarabe songoza unabeni mamo ayabe na manyo mnonga karbo buwaini bebe kuru kamilioni kabanza na astama na reba abantu basatoho kori izina ryamaniri kakwata bebe bobu wine na reba ntoremba mweta bobi wine na janterekanyete bobi life eriyo nabanza na ruteko muna kana herza na janta unchi takweta bebe life kana herza na jantere turuksa uninga mnonga kamilioni na ryantegansa naga kanasta atkira bendiyo munza unstame akaronke chipande cha Jesus ariho Yesu nareba Jesus is life what anda yatkanye makara life wako atana yita life kini chira charao kuba kana chirao kana jentin life abana batanga kunyeta life God mabchike abana batanga kunyeta life God akoka kana nagumzamuni chitera munonga wisana hati yakina heze kana gumize mun life kana tanche kuzana comedy hata abantu bajya kukuga umwana azane ati nayongera ka Mr. Kraza naja muntu kanyongera Kabaka ati na Mr. Life Kabaka ati kintu cyanye kwenye twarize muntu yo kuzana imizano na hati cyuciryo musagama no kuba nore twaburabura konka imizano yeri yo musagama by the way ikintu cyitwa nsakukitereza abantu ba Western mutakafayo nsakukitereza akwemizano yo tuzana hari kine cyo kwenda kubuza kankugarukire Mr. Mashweko ninyenda o evaluating comedy industry mu Western Uganda erieta iwe waba no jireba how is the comedy industry in Western Uganda and comedy neza comedy ya Western Uganda obwa hati erimbwenu kiri nko ko kureba nko bakugira ngo ngweje ninka forest ninga shininka kibera kitwiraho konka hato kagira ngo kibire kingwe nibenda kukihaho noreba tikaraga hizo barumwe konka bagumana bakitango ko batangira kuri by time no shanga cyarigireho haza kubwire no shanga bakihireho hateriye misiri gari y'amatahuni nubwo kwanka hati nkambara no shanga kikakiriye kibira konka hati n'amatahuni buri umwe nahegomba so Western kurgenyima
komedi ketarum tutikato akuzire ne muganiro umuganizo kukura tujabe kushitama hariya nko ati nko nyonora ndi umuntu rukarero kucyakuforonga munonga ibintu byakare ukareba kabine kibabere beto okuterama ushanga bashija kureba ikanko mwabazo baza kwembera bakeza kwembera nyeta raifu nyeta sumani nyeta nanka hatushitama tukishitama tuganira turete mbozo kuganiza tusheka tushemerwa omwana kiba nakura ninga shwire mweta mu mahanaraho abakazi nabo bashanga bari ko bakwanda mbene kareje kuganira cyatandikira mu kuganira cisha cyarwo mu kuganira abantu batandika kukiteka kamera mpora abantu bazana mukakantu mu makanisa babazanda mu makanisa ati kwarizo mu makanisa batanga kugira ngo abace tutakubiteka kubukwataho bakukwatso obukamera buce batandikira uko mpora abamwe bakoze obusumu ese mu bwire bwese kazi taro nyingi nazo zikazi nabo kandi bukuru mu matawu no kwezambarira Kampala aro birikuba byoko hako umuntu nyinjiko wite nkesimu ekayi no muntu omwe so izayo kuzafitere simu izoberi aro butata abarwire yajati ngene abanye natereraho mukuru we tuketorori izoba ryo natikasi hotstire line nkatere akagenda kasheshe simu kagitera shanka mwenda hako kera ine kurugagara kuri cyabati angure airtime ya hongu mugure ndisho zafite ka airtime tugaraka airtime kugitera hongu kurugaha bakano oftora nke 12 tugateka airtime kizakwija baza kugisindikira kuri baza kugiteka bakabyo bo kushushira kikareta wakashitsaho ohora ngunabwe yagaraka stiri ngo hate ngo yakuyaza futera ngo tiyakusigira ho zaho so cyatandika kityo tije hati twatungama bagumana bakwatro ko byashuma abona mukamo busimu abadeka mu kamera za yongera kushuma hansi yanje kuyaki hati abantu bakibizana mu makanisa babiha mu stiri babitekana hari ya kamera hati abandi batandika futandika already batarabire no mu makanisa batandika gukora groups barukuzana nemnonga heja hatandika kare abanyakigezi abakigezi uko bakatandika ho kare bartamirkabo batandika baza n'ubwiro ubwe bazana ikintu bija nabandi batandika kubagomana babareberaho kwisahati bakuzana imizano konko imizano yabo bari kugita mu comedy aza ikingwa ndakushobora abantu hari ibintu bibiri hari imizano hariho na comedy n'ibitana konka no rubwiro bwinje bumwe ntubigita comedy erieta na no muzano ni guri guta hati comedy kora kuba nozana comedy ne kintu ecyo rukwendera na punchline eri kutekwa kushesa ne kintu kare kiri kuba nekitekwa kushesa kora obayiza oba waktinga wano kosanga watandika script nanka skit wajombekera nkeye na kuwagambisa nkeye na kuwagira kikonga notekwa kuhendera rushekizi wanyetegeza konko muzano ne kintu cyo kuba nozana imbere yabo rejo cyo kikwetaga kusheka netinde cyo kuzana kikukwata umuntu kikamukwataho akahura feeling kabona kintu mazima una mazima kumutera kamwita ati njuka nko muzana umuntu una muzima mukazo kwa kari umwineze kubona abone sato mwana mazima abamwe ni bareba film atarika no kurra atogunu gumuzano abamwe benda no kuterasko ngati we yeshanizo kaza stage ozana nkecho abantu batandika kurra rero ngo wogire kuzana comedy stage ikindetara comedy nubwo kuri yo muzano so nishaba twantwe nakwimusaje comedy ya Western tukore comedy tujahuro mu muzano comedy tugite yonka umuzano tugute gonka ati comedy kuyarya obwa hati kuyizire cya ya mbere mu ubuyebe twatiteka YouTube zikaza takizire kiryaho izani zibasa kwa zabere zijire ko ngazi kazi kiriyo kwa higuru so YouTube izakire kuno twabanza twaza YouTube nabo haza ho bake so mwe niho twahirwa hakija nankeje hakija TikTok hati TikTok kayamba ho comedy ya Western kugira okuyimukamo kagira yaka ohironi nko kugira ngo umwe no shanga twagikoze samukubi shanga twa nora TikTok andwa yone twara buri kimwe kandi no shanga ke kibi ateze sha wayemerero kagambo kajati nyewendi ndi Joana nikore kineki biti ojwireje ugizire cyo kagambo kagira nora rushiya nagamba ki ko gato wayemerero ka jwara busha kateka onkibero kaja ukagumana ujyo tinkibero tiyondi Joana Wale bara X million zinga. Bone byakunde bishishiki. Hati bahitayimu. Tukene bakunde bishishikire. Oyire hiwe cyahereza abantu. Okay. Hako bahine nabarukuzane birije kandi ushanga benefits nyinji. So adi nico umuntu iwenkiwe mukama wa content eje wakora. Oreba videos be nota yezwe nizirebwa igana 15 50
hata kiteka yari yatera emitaro 50 hati kikuzo mu mutwe nyenza karoga ko kore ndijo etari nkejo oreba yagarka ko muri 17 hati kutama bire bikutama tandika kwenda ngo koreza iriya ujire busha kwereka kifuba kwereka ki ozusura ngasikato gira moti oye kwenda ngo hati views zeyongera hato zo muri yeje konka okizamu nkiwe oshanga bwakizamu abandi abantu abarene babireba noreba nibabireba abamwe n'abashunyi yes konka to kumanya kuba babireba hati bagamba ki cyo kushanga umuntu ayine views miliyoni zingahi konka takwasa no kumwetara ngo bamuhumu ningashina wowe wenka nabamwimusa nahurana nashwara bamunisanga gatando akajya ngunanka nahurana kimushwaza hawe byari gukora wanyitegereza hato shanga wowe ngakiri kumuremera sonye wankawe nimpabura kujya ngo industry hata heshire tera hantu habe comedy ya western area level yene balancinga abako kushanga Kampala barukumanya bashanga Burhamo hona Uganda yona hati barukumanya abanyankore bazana comedy abanyankore bazana comedy so atecho njanjere kangu hati na heri yone hika heri yone imuka ngoko mana banatengenena hati yene tengenena yene tengenena kujya ngo hati kerko yasimbwire neza kutsimbura gumwe neza kutsimbura rero kushora ihanga neza kushanga kuza Rwanda kuza Kenya kuza za Abu Dhabi na handi za America mu mahanga gandi yes kuzoko hati neza kuba yasimbura western kandi already hati kiruho nibo ko bariyo nibo ko banore umuro gucumikiri tugwakirara ubwo mu rugo gucumikira mu comedy ya western tugwakirara nambone nyuni ate muri cyo mu nshogejo ni mukabire ni mpabura mabana abariyo nibija ningashabe nekiteka tekwecho ningasha kiremo ningashe abatwiremo butashangiremo kugira ngo comedy aheri tongere mamani tongere kwandika je script nungi tongere nosa kwandika script eri kwegesa amant konkere comedy ninga uranga comedy ngate ngekikubireho comedy umuntu gezana konkerije kire ako ngikokora nkabishongoro cyeshongore kikwakira message nikikwata munonga kokogereje waroje cha roje cyatire cha ari cyeshongo cha roje cha make away so kakukitera no bako yanatere bindi akitera make away raburiyo muyagura kare cyeshongo cha bright bakita mu champion nibo bako banayishongore bindi kafutera champion uraburiyo muyaca mukayashimero abujya ngo nono ishongora nono ukora embere rya muntu ningashira mbereho okay Mr Life ni challenges ki ninga ubuzibu ki bumukufuna bumukushanga nkimwe abazani ba comedy baiza watanukira wagambe echo nimbanzanyuze ko kacenka ngo kuna kugira ngo challenges amanze kumba waho izagaraka kacenye mawo kacenye ngumizemo nore kutwabentu yeta go kuzana imizano kuko nabe nagambire nkanye nko muntu abwiro bwe ninyuzuka ine cyakinyebira waho ninyuzuka nkagena nakora radio yanje acyaro nakora studio wakora studio yenyo kana nakoze radio zecyaro kana nakoze radio kusangane kwa RC1 umucyaro ukawirenda za transmitter nebindi nyonga koroka radio ya waho akabanga kanoko ato bwongo bwanje nyobwongo bwanje bukabutwana bwese no nane saheje bwongo bwanje butwana bwese nubwese nkanyine cassette yanje azanyine na za tape zanje nkanye nenzu yanye kana ajombekire nyongandi umutoko ngubwo kwe akombekeze kanencara awangazo munzi yamuze yandijise akwangamunyombe akanye tabana biza kuntayira biza kuramusiya abantu biza mbere na recording byesongo byabo bakabwera ko ngumbuto no borgira hare ikwizikara ifejo nizikara ubwana bwe baburiya ngo ngwenda kwesonga ngwenda kuramusiya kwata cassette yanje teka muri koda iniko kunabe setinje byoma byanje abana batanga baramusiya nindamusiya nanka wanje wa Kampala nindamusiya atusangu namura kumbe nako mcyaraho indamusiya nanka wanje wambara hata bagmambiza no baramusiya no bakwashi hata nanye kujya kandi nkunda kwesongora nteka mu cassette na katepu yanje ndukodinga tanka kwesongora na nemzane mwe kanji kora radio a cassette yanje aho ndukodinga emzano ndiye ni kwachi nizane mzano konkaba kaba hora voice yo akwanyuni nyuzuka ndukuza kutanika kuzana emizaneji nkantine sente katanaka nafuna akasumu nagmani nkwatsa mpora niza nafuna kamera akaro munywano wanje bamweta makora radio akabe nakora radio vision nkatimanya akora bamweta mutembandeje niwe abanze kwata video zanje za komedaho
yaguma nankwata ninteka musente nankwata konka sente zikazitaro just katwine nkirizanyo na mutembande jusuka mutembande je n'omuntu wakaika n'omuntu wamani munonga konka nyonka munywana je mpora kana yasanga twazwarangana hati naguma nimpaka sente kace tukuringaniza mpora yankirizamo twakwata comedy atikina heze niza nakwataga na braza wanje ugo bakweta DM Soga konka yaguma nankwata mutembane je nindeta DM Soga na promotinga kamera kata kazuguzire yaguma na promotinga mpora atika heze izafunoka kamera kace kari yaho bakakire akajya konka kari yako musirikare aguma ninje onka DM bomba soka akazeri yari konka mutaka mkwata bambe ine bakamuhira ataho yaguma na pasmani najena nankwata asmana kankwata randa mure akuja kakakarika kamera kakari kesu yaguma nankwata randa mure acheza kunkwata tureta tutekayo abana mbasini anganje nisindiko Mr Life Kabaka yansa yabo wamana karaka rogo kanje kabuja chonka Mr Life Kabaka no semeza ati Mashweko yagabariyoko naho yaguma na buhura ya nangu nawo chonka Mr Life Kabaka chonka Mr Life Kabaka no semeza akumutoroja machi ukhabara abana ba Western nanga buri muntu we nahari reka kwamano manyangwe kintu nobwe kuberekanye neria no basa kujombeka konka no gitana cha step by step to konka bingi naguruka jya konka nkaba nkarayifu ayi nangu immediate abenga life ati nyara nk'abantu batwiro mu industry abintaka basa kugira ngo nkato sange ni ndwan sanga ba bebe kuru ba kamiliyoni ba kenzo nanga ba gunda baraho nk'abazana bemza nanga batatsama nyondo kwiza nkani nkunda mutata sama kwa no mukwiza nyonkiza ni nkundo kuriya kiza no master cyo kuriya kata samu nakundo kuriya nyonkiza ni acho kuriya cyo tukugira ngo ubuije kwijaruka na hati ati nyonkiza ni kunde kintu cyo kuriya konka kintu cyo kuriya kikanchetaga sente nyingi akwata samu nora kakosa nkenkuko yakwata nkenkuko yona yajikwata yajiriya konka ati nyonkanye sinzo gure nkuko yonejo kazo mu mahotel gebe nkanta kubasa kambasa kanta kinyine kace kaguma kantambuza mpora mbweno enda kubahanyumisiriza nti Rome was not built in one day Rome atibakujombeko omurundi gumwe ningizo barimwe konkani batawita tafari every day echamani waza futeka itafari chamane no kubanza wayiciriza moje tunobone ntine sente ekintu ekininchikwa kandi cyakandi nogere micwe nyo musaya yako ndiyo musayi ndiyo musigazi konga ine myaka yakora wao konga nimpo umuntu respect no muntu no bakwa mutwaho konga ndikurente basa kwata Mashweko go kureba kachitari echo tukabista kwataga nkaro kubareba nkabanuga nkarengweza nabana nanga ntunabazeye no mwe nanzuma mureba nje ntikamurgo konka ni musasara konka chikuno kore ngitwiciriza na mpora wagere emicwe ne kwisiya cyo kwenda mwe ne kusiya cyo kwenda mwe utakabara no yamasuku mayengu no bori yokwe no zane mza no gukura no bokwano ndakwesonga no yisongo okay Mr Mashweko ni nyendo yongesereze ha challenges comedy industry ze kufacinga om Western Uganda challenges tukufacinga cyo kubanza no reba ntabantu zana konko shanga utakatungiriye arecyo nankarme cyo barikweta capital cyane challenge yamano shanga umuntu bumundo bire nekakasimu kawe ninga shini uko biri no kozesa uri recordinga ko biri waka twatandika futamba tambaramu akasimu kago mize hato kamera ninga shi kamera kore no kwatsa kamera yafu hate ejo vera challenge shanga wagarika akwa industry yako kwemereramu nenko ato industry nko uri kureba jamu ya motoka so ko ya street zaziri jamu mukwati neje wahirwa kaherezo lya gapa karaba ha jamejo kikugumira kugaraka kuza kumvugana bukozo misha yawe ntabari hezindi mutokezo kufutangire challenge zindi tukuvugana mu nuruga nkahoza nkasho umuntu abapangisa abahereza deposit akiza kubahereza deposit muzasho performing kikankasho ezo bundo shanga nkasho ye yabira yesira beshongoza abanda yesireki hati shoye mushara ningo bunda abantu bija bake hatushanga sente zitaroho bemusigize mutwara yanyu kankaga arimo kubashano so hatushanga arimo kubashashura ningo bunda bahaye kicweka konka nkomuntu uri kuba nokura kandi uri kumanya cyo rukwenda icyo to kukiremera ho munonga because noba no kireba niwe cyabaho osharamo kirgaho konka nebe challenge negire ko yafuteganisamo ambwe nizezo challenge copyright nebinde ebyo timubyine copyright twazanshonga copyright noreba egene kwata cyano
corporate pana tutujini because content ntukore yitu oyihereho corporate baza kufutira corporate ya nanka nuwano kosa content yondejo kate nkateko wanje ni okato wawe konkanta kumanya kizafutira streaks okashangana kushangayo konkana bo bwiro bwinje umuntu no banzo muwone nga YouTube. Corporate eje yokozesa waka yanyo katugeze ababe bibanda abakushara CD nibakosa waka yanyo mutabikirize ate bagisharira sente nke siringi 5 10 ate mukama wa project nabatire mu sente nyingi ningashimwa abakuzana noshanga mutire mu sente. Ati anshongejo kunduko enshongejo neshonga nunje munonga. Corporate habo bibanda nakikushara nanka yetu. Pana unoreba hari promotion eji hinengere yero. Ati koro kwemera wajeti nanko utakakosa content yanje. Nanka utakakosa content yanje. Kind already panao obwa hati tine twashire. Omukomedi ejo mbwenu. Kugira ngo ati ka comedy yagira revo yensi yona ati ngamuzanka ba Mr Bean ba Chaplin ba habo bimka kakomporeninga ba Mr Ibaka yati content yanje tinchigenda buri muntu wena. Biaza kujiporenga ninga aramushongozo bakari yakajya bucesho mucyanye wakuchitira radio ne kuchishashura. So ukoche umuntu nacurikiza. Kongate shazi na emera yati tinchenda comedy yanje yone zanu munanka yona mutashashwire mu library. Nuyesigarana. Hareve ituro. So ejo nyowe tinkubima content. Content bagire kutira rebe ngo hati twa level. Content ya Western ya level. No turatangiye kugira ngo hati katukore mutiti. Yes. Okay, Mr. Live. Iwe nkomuzani wa comedy. Omwana wo mushiki ariyo natureba ninga sho mwana wo mojo mama tata ariyo ko ari kwenda kuzana comedy ninga sho mukikuru no muhabuhabuziki. Omwana wo mucyama ngo ari akumangu we nariyo natureba ari kwenda kuzana comedy. Eki nabanza kugamba bure kinagambamo. Ecyari abanze gukora byona no kwikirizamo. Tishamani ere kindi nano kugire mico nane kindi okwikirizamo kujya byona akasenta ko yini kabasa gukora byona nakace nano kindi kinanagambe unywana ati nkanyi tugiri tumitwe na example atkonkara ifu natsi Mashweko nanga nareba manager wito utukunda munonga na nakutukunda munongo bakweta DM Swaga ayatukizaha kandi atire musente kana ariyo natonja musente narenka DM Swaga ajya twakane ndakujoininga abana abo natensa na DM na company ejo na tanga kuzanitwe yana uranda kuzanitwe natanga kuzanitwe mzano nanga yatakwenda kuzanitwe nafunanga DM Swaga promoter witogwe na promotinga na manu batensa na mo sente buce bakutensa kintu kitamba nabakikuntu bakira yana mango mukikora ariyo nazane mzano ntumwakira no mukimuto ntumwakira no mukazi mukuru ntumwakira na no musiza ntumwakira. Okay. Omwana wo mushiki no muhabura no basa kumuhanangiriza nti comedy na basa kugiya mwaka sente na yabashomire akira university murimwa na basa kubashomira umurimo gwabura ashomira accounting umurimo gwayanga na basa kujoininga comedy afune musente. By the way ekintu ya comedy ejo yo kureba okutwantu gamba ngo kutwasome neitwarabire hona neitwakomere hona ntugamba siturasomere comedy ito siturasomere comedy just ekabo mutalent ari umuntu kusanga ine talent ebintu nibi ari umuntu kusanga nakunda comedy ngo azane comedy kandi ari umuntu kusanga ine talent nubo kumureba kwenye natakazanire nobwa ko ngamasweko kuyagamba buru bwabari yoko na wari ubwabari yo nabonera yuko akajyangu yabanza ko ekasampo akabatu bakare kwenye no muyana wasa performinga kwa kintu cyuricho mbena ato muntu nkogwa yana mangwari yokwe omushinkogwa yuazane mzano yawe okusoma comedy yonka ne sente wano zana comedy nange mzano nango ryo mwesongoza ne sente akwani ndi abantu abinja bari yo mwihango munango munsi za heru sente ziruho abinji ba celeb bine sente tukujya ngu yazane mzano nabo mu onoro muntu yakubuza twankima kumukuzane mzano mugobera munkai nibagira ntabazani ba comedy nabashishikire abatine byo gukora no ikirizana nabo ati ahamwe ni ikirizana nabo ahamwe tinkwikizana nabo ningo kuba araba banywano banje baba boda araba abanywano banje baba boda abo nimba nikunda ko bagaba ko bantu basebeza kakwa natamba aronko kuvugana ko musigazi wa boda
akaraba kagateta uno kare ya mzangu wi atibuza kandi ari umuntu okusanga yes anobwa kwa ya stage arpore arsmart na rebera family na asomesa abana be nazuga omukazi we na hanyi na zaye kitinisa abantu kawo mwe tukujyangu ngo umurumo kujyangu abakuzana comedy nabayayi akwanyo tingaja nabayayi akwanyo tindu muyayi akwanyo ni tindu muyayi nkore ibintu byamazuma twatensa twikiza kandi kintu cyandema nyo ninkwesa tinkwereganiwe mwe nabakuba baruma abayayi oizore nk'abantu ba boda nanga nkaba kugira ngo bazana comedy aho kugira ngo baruma abayayi which means ubwo murumo ngo gutarugwabo just baba bagutayiremo kugira ngo basise guru murumo akwanye expecting umurumo ko kubagutayiremo inobuzunanuzubwa tokakoze ibintu byo kwemurangana yo kuba umuyaya kintu cyo gukora ako wasise kintu cyawe cyo riyo no kwekurisa which means oriyo no sisira abandi ati nkati nimbasa ati nkanye tinkasubire nimbasa kurgaze kuza kuswera nko mukazi zenanga nko mushaka ariyo ko nandeba tukonka kane nako kuswera no mahite wabasiza wano usugura tokazare ojo tati nakurujurwani nakuswere ati kwenye naturire aza no bango mistakes zinteganise munonga no bwakwa munywano wanje Mashweko ati nkita bazano ba comedy wareba mushokaje twonka nakukundana no mukiyase ati no ati ni ba Mr Life Kabaka yo nozana ati norebe challenge tuzifuna munonga ati mango yo nozana no bakuriye ukahora ka feeling afite mu kugitwanganye nozana ati niyo Mr Life Kabaka akigamba ati nabani mango nozana ati sanga umwe baturo mukuzana konka mwe arotwa turi serious aroko otembero kwenyine obatigmetize mu style cyo koreka turi abantu turi serious atuze turondo pande tubuteka today I'm serious nienda kuswera nokataka pando keta mabega serious kwenyine hati nizana serious tino mzano wa comedy nienda kuswera konka bwira bwingi challenges nazo ntizifunaho nchokorena nabesongozo mwe bakuswera baswera bakuziro mwe na abatwire nazo mbivuro ariyo natera music ajamo tusanga ari abro no buye buza kuswera yaza kusotoringa kuswera usanga cyamutwari time atubajyango abasere botu baswera batureko mu nkora nkeje ko ngara abantu aba serious ka Mr Life Kabaka ware na janti beno manchirikiri ambwenu toine mucyara mweso boko de antiniza nawe noreba kujyango mukazi nanga bajyango mukazi narangwe ngozi mweso wareba ntiza na mucyara kandi okambuza ngo nyino mucyara noriko okay Mr Mashweko ninyenda bibiri bishatu obuhabuzi eriyo mwana wo mushiki ningashi omwojo ningashi omucyara ningashi omukikuru ari kwenda kujoininga comedy industry obuhabuzi obundu ekindi kubanza kubahabura tutanise bintu bibiri omunanka omu industry jarime baro ari umuntu bari kweta fan buri omwe ni fan ningashi buri omwe no muhagizi nyowe nimbasa ati ni comedian konka nimbasa kwa ndiyo muhagizi wo mweshongozi ningashi oriyo shanga ndiyo muhagizi wondijo konka hari okushanga ninkunda comedy konka umwe ndiyo muhagizi ndukunda kuzihagira kuzireba konka hato shanga umwe nkoko kuraba hagizi wo mpira umuntu nabari yatakirayine ushanga naje taturiye tetera hari yaturiye kuri yaguhereza uriye yanateba atamukwasire atamukwitsa atumwikare tugende ati ushanga umuntu nawe yashama nanye kantandike zane comedy konka ushanga talent so ecyamane kikwakiri cyamane kikwemereraho nokushanga nubwo kubotine sente nubwo kuboryota konka ko kuboine talent umuntu ushanga gukora atunko akwirwa watungaho ka chance haba talent eriyo yine wagikozesa umuntu akureba ati konko umuntu ogwa yabamuteka musente ningo mwana ogwa yabona wa umkwata mukono are talented konka ko kubotine talent nubwo kuboine sente nuzhereza bojo bazirya kandi abojo barije nibamanya kuzinywa bamanya kunywa kabia nibazinywa je mugumana muganira muri kuziganiriraho shanga hatine chiwe amsonyo nimbahereza babuze kugira ngo waza kwijo mu industry either ahuru kuza kuzanda hone ubano uza kutandika ubatoka tandikira bo watandikire kugira ngo konka kinteke waza kukizamo banzorebe or talented chikankai kandi kora shanga rukura ati talent yanje bro gira mageze giti reka mpike nanka
ahakundabe kundabe nakora script yanjye kugira ngo niza kwijja mpike hariya kundabe gane nko mukazi nisho kwaza kumaraho mukwate nkakibunu mukwate kake so hati banzo rundo umuntu munywane ni ogeti konkata nkakora monta mushomere script mugambere otata nkakora ndagita atataho no basa kugenda kora cyawo no basa kuhindura mukoroti aho koroti hati kiretere kare kwano kitekateka ushanga uriya yahinduramo ikintu cyawo cyabonera so ni mbashaba babanze behitsa abantu umuntu muhitse akwereza advice ikintu kimwe kandi banzorebe kuri abo talented ikikumara kuza mu kintu ecyo itakaroti nankana ukakigire muri yo kakizamo ninga shobo ine passion yeke kintu kandi hari ikindi cyabaze cyagete umurimo gukana bajya ngo ninkaba yayi ninkaki hatukora kugira ngo nka comedian ndi umuyayi nikiba kinko ko kugeta minister no umuyayi minister nawe no muzano wa comedy si muzano wa comedy habo kubona nyuguma yanu gumurimo gwanje na ndi minister munankeji mu department eji mu industry yawe nanye ndi minister kwanje you rock habo kuba ntundu kuyihabura kimwe kindi kwenda wanyetegereza so na minister nawe kari kuba kuriya nabari mu office ye nanye kundu kuba ndi mbandi mu office kandi minister takubasa kuzana comedy ngo yashemerwa kandi nimbaso butakora butakora minister kongo minister abaso butabanyowe yes hati kanko gambere cyicamo comedian ni umuntu uri kuba nakize kuba creative kanki kugambere habo ko nabasa ati wono uri interview nasa nimbasa kukore cyawe uri nasa ko ari umuhindi nimbasa uri nasa ko ari umutegeke nimbasa butakikora perfectly konka nimbasa kugezaho konka wono basa kumuteko muri iki cyangi kimureme wanyetegereza so konka pagara kari cyenisha umuntu uri kuba nazamu giro kuwabanza wabuza ushome banza ushome industry mwenje mefutwazanta ninga shikorabe wagiremo atutanike kumanya uko rashemere kwetu bazo mu industry okay kikuretere kuba successful okay oyino mucyara amukazi temwina mbweni yo sacinga ryokwe nibwo nkiriye nendonda nambwe niyo korabe wandebereye mu ntari ate ninga shari kureba nabasa kuterera akasimu okay nimuzanira mugundi kiyo mu company ki ntazanda Ankole Comedy Limited niyo nanka group yetu kandi niyo YouTube channel Ankole Comedy Limited mukwanza tukatana cyari NKORE Media kwa futwarize tuje twateka hizi neryo Ankole Comedy Limited niyo tukuzandamo so wanda ka content yetu yona ninga wano wenda comedy zetu zone nturi kuzishangaho okay aba followers banyu abahagizi banyu mbagambire kigambo kimwe ninga shibi bibiri mubakureho no kubakura abaseni bat following ningashi abahagizi bitu ningashi abakutsupportinga mwena himori nimbasima munonga umurimo gumuru gukora kandi mwebare munonga okutwiha noreba bafana abo iwe no genda mbugana hariyo mureba nk'ekitine mugasho ningo bugana umuntu hariyo arufite amato kumanya to kugira cyo mutati nk'ikintu kishaje nibe sariye kikazi nibe sariye kiye konko go muntu buri no gerega nubasa kushanga wamuhikaje niwe fana wawe nambemo wari kufollowing iyo nubwo bari batakumanya konka uno ushanga wari kufollowing so nywe ningira nti ni ekiba kukorana cy'amane kandi kibonire kandi nimba hamza ntombo akogwe kitkwenda kubongereraho ni cyango munonga bekikuru batongereye kuza YouTube ba following ba sharing bagambireho banywana babo batambuza ko ma library na hand hono social media zona atsigara ekintu kiturabakora mu Western Uganda cyango kandi ni industry twenda kugitana hahango aboko bitukugeza kugira ngo tombeke atankanye bingu kufura ndikwenda ngo nyonka ni mpura ndikwenda ngo nyije nkore nanka ishomero rya comedy training abana yes ushanga inishomero ya training abana kusana okay nambwe nabine mirimo yo ku training abana mu mwana uko kwenda training nubwo kubemizano kuzana kemizano iwe no mpikera ni training no bashapre nane mirimo yembaga yo kuzanira mu abembaga kushemererwa wano nda performing abugenyi wano nda shows wano nda aho vuna ntibaturuho tine mu mutine kitarukuza kandi tine kitarukora ebyo nebyo ntubukoraho ni uhura wasema yes akarisibura nimbasibura amazina ni MC Mashweko kandi nakusima yebare Joana kutayisa were kutustinga kutereza time yako katweto kajati mwije ninyenda tuganireho mwebare munonga abo kuba eki wakora cyatuyama hino kucyatombekaho kandi nabandi
ninza kugamba ati ninza kujya ati nabandi he nabandi abwatambera habo kuba advice munyankwe najyangu noteganda mukana ka mugenzi wawe so ebitu agambo ndijo hino rabihuriremo ukashanga hagira okubyamutara ine eriyo yenyene mwebare munonga. Okay, nanye nashemerwa okubakira erizoba. Aha, Mr. Life, nashemerwa kubataya isa ninyenda abakuba followinga abakubahagira niwo obeho bugambo bubiri bushatu obashabe nemirimu abakwenda performing ambaga zabo. Nyaba abakutufollowinga abatwemba tufollowinga lesa jya bari yomba tureba nyoka ambaga amazima nyo nimba kunda munonga kusinga ko kumukunkunda akwanye je rwango yo kujya nimbanga nyo nimba kunda munonga nane cya kandi tukora amabaga tukorobwa MC tuzana himizano byona ntibukora baiza uno mangu hatiye no mangu tugira radio yoku twasabaye murumo twazo twachitera bajyango abana ntuza ko murumo wakutereze twajya katubanye twareka mukace ko ngana nemirimo yo kora ama radio nayo ntujukora nubuhako ba TV nedakika ntubantu kwata nanyine kamasweko wanjogo ha ntubantu kwata mukace aho DM aho niyonja kumukunda munonga kutupromotinga akatwise ituri aho munywano wanje ni mauna anta mugambe na wasano deleting age video bamweta off savage ari ya kamera mwene off savage ariko nakora bya gundi graphics byone wano obyenda no ichira Ankole Media nebikwisiaho no zaftera nambeje kuberia hansa onanga waje iwajiteme ya manager DM Swaga burchimo cyane ne chikwisiaho. Bye bye. Okay. Ankole Media TV program yetu ni kwe yarebeketi ni nkwijusa nti subscribe ngo toreke rukundo. Until next time, bye bye. Selecta, kuluta ningale kaleba. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.